Сегашниот разговор или прилог што го подготвивме, ќе го направиме поврзан со регионов. На линија, односно електронски, сме поврзани со колегите медиатори од Хрватска и од Србија. Во Хрватска е председателот на Центарот за помирување медиатор, господинот Стипе Шола, а во Нови Сад е Милан Крилович, медиатор, тренер од Институтот за медиација и преговарање и јавна политика. За почеток, пред да почнеме, да ги поздравам нашите денешни соговорници. Добар ден, дали се слушаме? Добар дан, слушамо се, али се не видимо. Милане? Чуемо се. Добар дан, поздрав свима. Задоволство е да го направам овој разговор со колегите медиатори од регионот, особено што пред една недела беше конференцијата за решавање на потрошувачки спорови, каде што Здруженијето медиатор, односно господинот Стипе Шола и господинот Милан Крилович учествува на оваа конференција. Сега за почеток на овој наш разговор би го замолил господинот Шола да ги даде основните информации зошто за медиаторите, за потрошувачите и за компаниите е битно решавањето на потрошувачките спорови да се решава со медиација. Кои беа целите и резултатите на оваа конференција? Pa evo, zahvaljujem Slave tebi na ovom današnjem susretu, na pozivu da promoviramo ono što radimo na području rješavanja sporova, u ovom slučaju potrošačkih sporova. Kao što si rekao, održali smo prošlog tjedna u Zagrebu jednu međunarodnu konferenciju na kojoj je bio kolega Krilović i kolege iz Bosne i Hercegovine i ti si dao isto tako svoj doprinos da promoviramo ono što je zapravo neminovno i ono što zapravo bi trebalo biti kultura ophođenja i kultura načina rješavanja svih vrsta sporova, a tako i potrošačkih sporova, kad u odnosima bilo između obitelji, između poslodavca, radnika, između trgovaca i potrošača nastaju određeni sporovi, nastaju određene nesuglasice, onda te nesuglasice je potrebno rješavati na određene načine. Jedan od tih načina je razgovor, medijacija koja pruža svakako mogućnosti da se dvije strane koje su u nekakvom nesporazumu, konfliktu na jedan vrlo kvalitetan način dogovore i da nađu jedno rješenje koje će zadovoljiti jednu i drugu stranu. Mi smo u okviru ovog projekta koji se zove rješavanje potrošačkih sporova medijacijom osnažuje povjerenje trgovaca i potrošača, željeli zapravo i trgovcima, a tako i potrošačima osvijestiti to da su jedni oslonjeni na druge i da trgovci svoje poslovanje i svoje nekakvo postojanje temelje na odnosu sa potrošačima, a isto tako potrošači vrlo često svoje potrebe, interese i želje zadovoljavaju u odnosu sa trgovcima. Kada se nekakvi ti određeni odnosi naruše zbog nekakvih određenih okolnosti, onda je potrebno naći načina kako da se sve te stvari na neki način kulturno rješavaju na dobrobit kako potrošača, tako i trgovaca. Kolega Крилович, вие бевте панелист на оваа конференција. Кои беа вашите основни поенти на конференцијата? Pa da, ja sam imao tu čast i zadovoljstvo da već učestvujem na drugoj konferenciji međunarodnoj koju Stipe organizuje vrlo uspešno, eto već dugi niz godina, a ja imam priliku od posljednje dve da budem i učesnik. Ove godine sam participirao, kao što kažeš, kao panelista i tema su bili potrošački sporovi, dakle taj neki normativni okvir, praksa trenutna i potencijalne neke perspektive. Dakle, razgovarali smo o tome kako je to ustrojeno, postavljeno, kakva su rešenja, dakle, u Bosni i Hercegovini, u različitim entitetima unutar Bosne i Hercegovine, u Srbiji, u Hrvatskoj i generalno u regionu i došli smo do zaključaka da postoji dosta sličnosti, a i da postoji dosta razlika. Počeo od toga šta se uopšte definiše kao potrošačka, ajde da tako kažemo, usluga, odnosno
sam potrošač, dakle šta kupuje, negde to jesu recimo komunalne usluge, negde nisu komunalne usluge i tako dalje, do toga da u procesnom smislu to negde jeste procesna pretpostavka, dakle za vođenje nekog, pričamo o medijaciji, dakle kao vansudskom načinu rešavanja potrošačkog spora, dakle negde je procesna pretpostavka za vođenje sudskih i drugih formalnih postupaka, negde nije. Sve u svemu, ono što jeste neki opšti zaključak jeste da su i tamo gde je to rešeno zakonski, a to je slučaj trenutno i u Srbiji, dakle da je, ajde da tako kažemo, možemo kasnije o tome pričati možda malo više, ali na neki način to sada obavezujući postupak, dakle prvi put je u Srbiji uveden, da tako kažemo, i kroz zakon obavezujući postupak medijacije. Možemo reći da bi trebali da što više upoznajemo ne samo potrošače, odnosno kupce, nego i trgovce o tome kakve su im obaveze i kakve su u našem slučaju u Srbiji mandatne kazne, recimo, koje su uvedene ovim novim zakonom koji je počeo se primenjuje prošle godine, negde polovinom prošle godine, tako da je bilo dosta tih nekih zanimljivih zaključaka koji su se na kraju krajeva ticali upravo tog nekog dodatnog napora da predstavimo i kupcima i trgovcima i čitavoj zajednici koja je svim tim zainteresovanim stranama u tom nekom odnosu i pravosudnom sistemu i čitavoj zajednici taj institut vansudskog rešavanja potrošačkih postupaka kroz medijaciju i da pokušamo da, kako da kažem, ono što je napisano u zakonu možda u konačnici i počnemo da koristimo, dakle da se ono ovaploti u praksi. Kolega Krilović, ova prašanje isto za vas, a može gospodin od Šola da razmislува. Da li konferенциите, јавните настапи ваши на медијаторите и воопшто говорењето за медијацијата конкретно може да придонесе компаниите и граѓаните да се определат споровите да ги решаваат со медијација, а конкретно мислам на потрошувачките? Па, ја верувам да може. Просто ствар je u tome da treba da prepoznaju, dakle, mi u našim javnim nastupima i u našoj, kako bih rekao, nekim dodatnim aktivnostima i kroz različite vrste projekata pokušavamo da ostvarujemo saradnju i sa privrednim komorama i sa udruženjima potrošača i tako dalje i da na svaki mogući način približimo tu instituciju. Ono što je generalno neki opšti utisak jeste da medijacija kao takva još uvek ima nekih dosta, kako da kažem, nezgoda kada je u pitanju prihvatanje od strane različitih zainteresovanih strana, jer evo, za 2 godine će biti 20 godina od kad je počela implementacija medijacije recimo u Srbiji. 2005. godine donet taj prvi zakon o medijaciji, a mi možemo nažalost reći da evo sada do ovog nekog, u tom nekom smislu epohalnog trenutka uvođenja prve obavezne medijacije u potrošačke sporove, dakle nismo se nešto mnogo pomerili. Ostaju nam ti javni nastupi, vidjet ćemo, stvar je još uvek mlada, da tako kažem, znači zakon je na snazi tek nekih malo, evo sad skoro pa godinu dana, odnosno tačno godinu dana se primenjuje taj deo koji se tiče medijacije u potrošačkim sporovima, dakle, ostaje još puno prostora, vidjet ćemo kakva je praksa, tek nas čekaju analize i o tome ćemo razgovarati u perspektivi. Nam ostaje da kroz, kao što si rekao, u javnosti, kroz nastupe pozivamo ljude koji su s jedne strane privrednici, odnosno trgovci, s druge strane potrošači, da koriste ove pogodnosti bržeg, efikasnijeg i mirnijeg rešavanja svojih sporova. За ситуацијата во Хрватска, господинот Шола, повелете. Kod nas je od prošle godine noveliran, dakle, novi zakon o zaštiti potrošača. Prije toga imamo isto tako zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova. Tako da je kod nas normirano vrlo kvalitetno i dobro ta materija
Imamo i jedan portal nadležnog ministarstva, sve za potrošače, szp.hr, ako želite možete tamo tu stranicu posjetiti. Tamo ćete naći preko 110 različitih zakona, pravilnika, uredbi, određenih odluka. Dakle, to su tisuće i tisuće stranica teksta koje bi trebao potrošač na neki način, s kojima bi trebao biti upoznat i koje bi u nekom trenutku kada je nezadovoljan određenim kupljenim proizvodom ili pruženom uslugom, znati kako bi mogao zaštititi svoje interese. I onda u toj šumi propisa, u toj velikoj masi nekakvih obligacija, jednostavno ljudi na neki način izgube volju i želju da ustraju u tome da zaštite svoje nekakve interese. Kad govorimo o potrošačkim sporovima, oni su u pravilu male vrijednosti i onda određeno neko vrijeme i određene aktivnosti koje potrošač treba poduzeti kako bi došao do situacije da zaštiti svoj nekakav integritet, svoj interes, zahtijeva dakle vrijeme, zahtijeva nekakve procesne radnje koje ga odbijaju od toga da ustraje u tome. Tako da oni koji u tome ustraju, oni su vrlo često ugodno iznenade. Tako da jedan dio trgovaca u Hrvatskoj ima ustrojene i svoje službe za žalbe, dakle za prigovore kupaca, koje vrlo često su suradne i koje vrlo često odgovaraju na potrošačke primjedbe, a onda kada su potrošači zadovoljni takvim odgovorom trgovca, onda im ostaje mogućnost da se obrate tijelu koje je nadležno za rješavanje potrošačkih sporova, jedno od tih 8 tijela u Republici Hrvatskoj koje je akreditirano za takvo rješavanje takvih vrsta sporova medijacijom je i naš centar za mirenje Medijator. Tako da u tom dijelu imamo određeno iskustvo. Čak i u zadnje vrijeme i banke kada se suoče sa potrošačkim sporom vrlo često se odlučuju sudjelovati u takvom jednom rješavanju takvog spora jer su prepoznali određene benefite u rješavanju takvih vrsta sporova koje su na strani, dakle, i njih kao trgovaca, a isto tako rješavajući takav jedan spor sa potrošačem dobivaju i isto tako, dakle, neku vrstu osnaživanja tog povjerenja u samog tog trgovca. Na strani potrošača isto tako će se razvijati određeni osjećaj sigurnosti da u slučaju nekakve buduće kupnje, budućeg poslovnog odnosa sa trgovcem će imati mogućnost i sugovornika s kojim će moći određeni problem ako će ga biti rješavati. I to potrošača, dakle, upućuje na tog trgovca prije nego na nekog drugog koji nema razvijeni takav jedan osjećaj za potrebe svojih potrošača, a kao što sam na početku rekao, i jedni i drugi su upućeni, dakle jedni na druge, potrošači na trgovce i obrnuto, tako da na taj način u tom odnosu i u nekakvim poslovnim odnosima jedni i drugi moraju naći načina kako da razumiju i onu drugu stranu, da jednostavno nastave poslovni odnos i da budu svi zadovoljni. Граѓаните од регионот, особено од државите Хрватска, Србија и Македонија, се упатени на соработка, а таа соработка ја реализираат и компаниите. Господине Шола, Хрватска е членка на Европската Унија, додека Србија и Македонија не се членки на овој важен дел на обединување на регионот, односно на целиот континент. Меѓутоа и натаму трговската размена е на високо ниво како меѓу државите, така и државите од Европската Унија. Србија и Македонија пак се потписници на Сингапурската конвенција која овозможува или дава можност трговците од регионот да ги решаваат споровите со медијација. Колку што ми е познато, во Србија не е ратификувана, како и во Македонија, оваа конвенција, а прашањето до вас. Дали покрај потрошувачките спорови треба да се размислува и за друг вид спорови, како што се трговските, за решавање со медијација во регионот?
U Republici Hrvatskoj trenutno je u saborskoj proceduri novi zakon o mirenju koji će se zvati Zakon o mirnom rješavanju sporova. Tako da očekujemo negdje do kraja ovog mjeseca da se taj zakon i donese. On predviđa osnivanje državnih centara za medijaciju, za mirenje u 4 velika grada, Zagreb, Split, Rijeka i Osijek, i predviđa obvezatne medijacijske sastanke u sporovima koji su, dakle, trgovačkim i građanskim, tako da će u tom pogledu biti na neki način obvezatna medijacija u Republici Hrvatskoj, a onome što smo imali prilike vidjeti u Italiji, što je učinjeno 2012. godine, ako se dobro sjećam, kada su oni u svoje zakonodavstvo uveli prvi obvezatni medijacijski sastanak za strane u sporu kod medijatora, koji sastanak je bio usmjeren ka tome da strane u sporu upozna sa mogućnostima rješavanja spora medijacijom, načinima kako se to radi i pravnim posljedicama tog dogovora koji je proizašao iz medijacije. I 75% svih slučajeva koji su došli do medijatora na taj prvi medijacijski sastanak je riješen upravo u postupku medijacije. Dakle, svega 25% tih postupaka je završilo na sudu, što je značajno rasteretilo sudove i značajno je doprinijelo, dakle, da se svi ti sporovi na jedan brži, efikasniji i kvalitetniji način rješavaju tamo, a to očekujem da će se dogoditi u Republici Hrvatskoj, jer zapravo medijacija je jedan oblik, jedan alat koji zapravo pruža svima stranama u sporu da ga koriste bez ikakvih prisila, bez ikakvih nametanja, bilo kakvih rješenja, obligacija koje će imati za posljedicu određene činidbe, a da na te činidbe jedna, odnosno druga strana nisu pristale svojevoljno. Благодарам. Колега Крилович, во врска со ситуацијата во Србија со потпишувањето на Сингапурската конвенција и праксата на решавање на трговски спорови, особено во државите Србија и Македонија. Pa, znate šta, vezano za konvenciju, mislim, to znate i vi, odnosno, prosto imamo, tako, uslov da bi je ubacili u naš, da tako kažem, laički pravni sistem, dakle, da bi ona proizvodila neko pravno dejstvo u našoj državi, mi je prvo moramo... Се надевам дека овој технички проблем ќе го надминеме. Дали се слушаме со господинот Шола? Не. Добро. Јас можам само да им заблагодарам за досегашниот тек од разговорот на колегите Стипе Шола и Милан Крилович од Хрватска и од Србија за разговорот на тема медијација и развојот на медијацијата во регионот. Продолжуваме со рекламен блок.